Lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. The accused used and or appropriated the amount of 2,775,762 rands. Gagash na Nghamu Charlotte va ta dyela mahelo ya vhiki exitokisini. Xikombelo xa bail xi ya emahlweni hi Musumbunuko. The National Director of Public Prosecutions has instructed the state to withdraw charges. NPA va herisa swihehlo ehenhla ka General Dumisani Khumalo na Brigadier Dineo Mukwile. Amukela eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le High eka DTT na le ka app ya SABC Plus. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Phorisa ra dorobankulu ra Tshwane Peter Nonyane loyi a tivekaka eka swiyenge swa mabulu hi vito ra Greater Gagash Municipality kumbe lama Sweet ni Nghamu yakwe va ta dya mahelo ya vhiki exitokisini. Nonyane ni Nghamu Charlotte Tivani a va ri ekhoto ya Polokwane namuntlha laha ntshamo wa vona wo endla xikombelo xa bail wu nga hundziseriwa eka Musumbunuko vhiki leri taka. Nandzu wa vona wu tlhele wu teka nxangu yin'wana endzhaku loko huvo ya khoto yi tlhele yi engetela nandzu wun'wana wa vukungundwana eka muhehliwa wo sungula. Lavambirhi va hehliwa hi milandzu ya vukhamba byo yiva mali ya rifa eka mindyangu yimbirhi hi malembe ya 2024. Vahehliwa lavambirhi Peter Nonyane loyi a tivekaka hi ra Gagash na nsati wakwe Charlotte Tivana va langutene na munhu wa swihehlo hi ku angarhela. Swihehlo swimbirhi I swa milandzu ya manyala kasi leswin'wana swimbirhi I swi tumbeta ntila wa mali. Kasi nandzu lowu nga tlhandlekeriwa ehenhla ka Tivani I wo teka mali yo ringana 2 million wa tirhandi eka rifa ra mufi Hlengani Maswanganyi. Accused number 1 transferred the amounts of 50,000 rands to each of the 10S, later transferred 5,000 rands to each of the S, then finally 82,000 rands to each of the S, which the total thereof is 1,470,000 rands. The state alleges that the accused used and or appropriated the amount of 2,775,762 rands and 3 cents for the purposes other than the payments to creditors and or heirs and or beneficiaries of the estate of the late Hlengani Thompson Maswanganyi. Mfumo wu hehla leswaku Gagash na Tivana loyi a nga gweterile Polokwane va teke mali ya rifa ra vafi hi ndlela ya manyala va endla ya vona. Gagash u tiveka hi ku fotafota vutomi byakwe bya manyunyu eka swiyenge swa mabulu ku katsa Facebook na TikTok. Kasi le tlhelo mfumo wu vitane mbhoni yo sungula tanihiloko va kaneta ku va vahehliwa havambirhi va nyikiwa bail. Mbhoni yo sungula I phorisa loyi a nga byela khoto leswaku va nghene eka swiyenge swa mabulo swa vahehliwa tanihi xiphemu xa vulavisisi. Investigation via asset forfeiture va ku bolela tšintši if go hlokega ko lemogile through open source social media TikTok accused number 1 o ne property tše ntši o na dikolo tše ntši efela through asset forfeiture re nantso Tivana o na property tše dingwe tše ke dumela gore se rekilwe ke accused number 1 ka account ya estate. Nonyane na Tivana va tlhela ekhoto hi Musumbunuko ku ya emahlweni na xikombelo xa vona xa bail. Nhloko ya xiyenge xa vunhlori General Dumisani Khumalo u ta etlela bya N'wantenyani namuntlha. Milandzu ehenhla ka yena ni vahehliwa van'wana va ntsevu lava katsaka Brigadier Dineo Mukwile yi herisiwile. Xiyenge xa vuchuchisi NPA va ri va boheke ku herisa milandzu leyi endzhaku vumbhoni bya khomixini ya madlanga lebyi nga paluxa leswaku milandzu ehenhla ka lava nkombo a yi lo khandeleriwa hi xiyenge xa IDAC handle ko landzelela milawu. NPA va herisa milandzu ehenhleni ka nhloko ya vunhlori exiphoriseni Lieutenant General Dumisani Khumalo, Brigadier Dineo Mukwele, Major General Philani Lushaba, Major General Nosipho Precious Madondo
Major General Joyceus Lekalakala, Major General Zwelithini Kapela na Brigadier Pindiwe Ncube. Eka nkarhi lowu nga hundza nandzu ube hundzeriwa eka n'hweti ya Ndzhati laha a ku yimeriwe nhloko ya NPA Advocate Andy Mothibi ku va a hlamusela mhaka ya xinawu. It is my instruction, Your Worship, from the head office, the National Director of Public Prosecutions has instructed the state to withdraw charges, all charges, the charges of corruption and fraud against all 7 accused before court. Swihehlo swi suka eka mhaka ya ku vutiwa ka vulawuri bya mfumo leswi nga mangariwa hi xirho xa Parliament Fadel Adams loyi a hehla swikhulu swa maphorisa hi vukungundwani no tlhela va tirhisa mali ya xiyenge xa vunhlori hi ndlela ya vusopfa. Swihehlo leswi swi tlhele swi paluxiwa ni le ka khomixini ya Madlanga laha ku nga huma vumbhoni mayelana na xikungu xa IDEC xo rhexa vahehliwa milandzu. NPA veri xiboho xa vona xo herisa milandzu ehenhleni ka vahehliwa a xi fambelani helo na vumbhoni lebyi nga nyikiwa eka khomixini. You must understand that we were looking at what was said at Madlanga, and we then indicated that we were going to review it anyway because Madlanga has not concluded their work. Vahehliwa va amukele xiboho lexi xa ku herisiwa ka milandzu naswona van'wana va koxa leswaku ku langutiwa hi vuntshwa xiyenge xa IDEC na matirhelo ya xona. Certainly IDEC should be reviewed. Clearly the members of IDEC have conceded to a lot, so there is governance gaps there, so we just have to look at that and see how we improve. The truth at least it's out, whether through Madlanga or through the court processes. Our client salutes General Mkhwanazi for his bravery, but there's a special thanks that our client wants to give to the Madlanga Commission, the men and women that are running that commission and continue to do so. There are going to be consequences. Heads are definitely going to roll so far as the mess that has been caused. NPA va tlhela va tiyisa leswaku va le ku langutiseni ka swihehlo ehenhleni ka khomishinara wa maphorisa loyi nga yimisiwa entirhweni General Fani Masemula naswona va tinyike tsevu wa tin'hweti ku lavisa swihehlo leswi nga kona ehenhleni ka mafambiselo ya IDEC. Eka nkarhi wa sweswi vahehliwa va tsevu va tshunxekile eka milandzu ya vukungundwani na vuxisi kasi khomixini ya Madlanga yi yisa emahlweni na ntirho wa yona. Se ku hele vhiki ra vumbirhi tidyondzo ta ha kavanyetiwile exikolweni xa tidyondzo ta le hansi xa Sivoxwa eNkomazi eMpumalanga. Vatswari va pfale xikolo va tlhela va khiya tigede tanihi xiphemu xo kombisa ku vilela hi ku hlakala ka xikolo. Swi na mavhiki mambirhi gede ya xikolo yi khiyiwile. Kwalomu ka 700 wa vadyondzi va tshame ekaya. Vatswari va hehla leswaku xikolo a xi hlayisekanga. Vana va thikamezeka, a va fundi kahle, a va pasi, katsongo loko titimeta va tshama hansi, a va ti xikolweni, a va safe kahle la ka tizozo leti ti bolile. Muako lowu a wu ri kona wu hindzimuxiwile hi ndzawulo ya dyondzo hikwalaho ka swivangelo swa mayelana na vuhlayiseki hi lembe ra 2020. Ndzawulo yi ve yisa 16 wa tikamara to dyondzela eka tona ta nkarhinyana. Kambe se tsevu wa malembe va yimele muako lowu va nga tshembisiwa wona. Vadyondzisi na vona va haganekile. Structure sethu sibolile kakhulu. Kunemigodi la phakathi, even nalama steps akhona amanye sekafile. Ngaphansi ayisasimanga lelizozo. Vele alisekho conducive for teaching. Loko van'wana vadyondzi va emahlweni na tidyondzo ta vona eka xikolo lexi va tshame emakaya. Huvo ya vufambisi wa xikolo va hehla ndzawulo hi ku hluleka ku fikelela switshembiso swa vona. Basithembise ukuthi isikolo sizosithola lo mnyaka lo. Ile structure soqala kwakhiwa ngo-2025 June. So nyalo into lekhona there's nothing leyendakalako solo silinzile. Lokukhona betile batobhida 23 June. So lokubhida ukuthi bebabhidela Siboxwa asathi. Ndzawulo yi ri va ta sungula ku aka xikolo endzhaku ka n'hweti leyi taka. Ndzoko hi hlanganile ni community 23 ta June va hlamusela ku yini leswi hi nga swi va ku va hi va pfuna ku va hi replace class set la xikolweni ni swin'wana leswi nga ta ni project leyi taka yi nga estimated ka 56 million. Leswi xi kombelaka ku vatswari va pfumeli vana va exikolweni ku already tiplana ti kota ku va ti va pfuna ku va hi replace classroom leti hi nga ti deliza ya ka greater centers, media center, hi va pfuna ni admin block, hi tlhela hi faka ni ti-ramps and rails, parking ta mathicara la xikolweni, hi tlhela hi faka ni sports field. Vatswari va xungeta ku ya emahlweni
vadyondzini va khiya gede ya xikolo ku fikela loko ndzawulo yi fikelela switshembiso swa yona. I Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eBlock C. Huvo ya ku yimela machudeni a Yunivhesiti ya Cape Peninsula yi koxa ku herisiwa ka xiboho xo hlongola machudeni hi Ravunharhu vhiki leri taka. Vafambisi va yunivhesiti va humese xileriso xa leswaku machudeni hinkwavo va huma eyunivhesiti hikokwalaho ka switereko leswi yaka emahlweni. Machudeni va vilerisiwa hi xiyimo lexi nga tsakiseki xa tihostele laha va tshamaka kona xikan'we ni swiphiqo swa timali ta tihakelo. Muyimeri wa machudeni Leya Bulela Qela u ri i tihanyi ku hlongola machudeni eyunivhesiti. They called us around 3 in the evening to say there is a meeting at 4, of which we asked question that how can you go to a meeting without an agenda? You don't even know who is on the meeting. So when we arrived on the meeting, we made it very clear that us with the management, we have engaged on a paid field. So we just want to raise this concern strictly with DHET. And the management was recused from the meeting and we were with the DHET officials. And with them, we made it very clear that all these concerns that we are listing. Maybe at least investigation, or perhaps can we look into the finances of the university, because clearly this is a true representation that public funds are not used as they meant to be. So I think at the most of it all is that can we please look into the financial state of CPUT so that we get to devise that when we're having a financial recovery plan, we're having a financial recovery plan on the basis that this is the issue of the university and this is who caused this issue. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Phophi Ramathuba u vula leswaku mapfhumba yo phalala eka lava nga onheriwa hi ndhambi eMopani na Vhembe ya hlwela hikokwalaho ka vukungundwani. Premier Ramathuba u ri swi vilerisa ngopfu ku va mali ya mfumo leyi faneleke ku phalala xikan'we ni ku simeka swivandla swa mintirho yi dyiwa hi swindodzi. Ramathuba u lemukise makhamba leswaku siku rin'wana ri ta va xela kambirhi. Holobyenkulu wa Limpopo Phophi Ramathuba u rhumele rungula ra vukarhi eka swirho swa mfumo lava endlaka vukungundwani. U ri mali ya mfumo yi fanele ku tumbuluxa mintirho eka vantshwa. U tlhele a ku mati no lunghisa switirhisiwa leswi nga hlakala swi tama swi ri swona swo rhanga emahlweni eka mfumo wa xifundzankulu. Ramathuba u ri matshalatshala ya mfumo yo lunghisa laha mkhukhulo yi nga onha eVhembe na le Mopani yi kanganyisiwa hi vukungundwani bya tikontiraka. It's not only the department or national government. The delay, it's our own local people. The local people, I receive videos there in Chakuma, and I hope you're watching. Somebody who went there found the contractor is starting to construct and say, I need so much, you are not going to start constructing here. It's a high time that as a nation, we need to start exposing these people. Ramathuba u ri pfhumba ra nhluvukiso wa ikhonomi ra Musina Makhado Special Economic Zone se ri sungurile. Makungu ya mphakelo wa mati eka xiyenge na wona ya karhi ku ya emahlweni. Currently we're busy with the water, we're busy with the roads. Then also with the issue of electricity. The minister, one of the reasons we were in China there, we were looking at those who can invest, especially on renewable energy. Holobyenkulu u tlhele a ku vatisa vurhangeri lebyi nga ta langutisa tiphurojeke ta mati hi ku hetiseka exifundzeninkulu. Maphorisa ya xiyenge xa tiHawks va tivise leswaku va ha ri ku laveni ka swibalesa leswi nga tirhisiwa ku dlaya vanhu va mune eReiger Park evuxa bya Joni. Lava nga dlawa va katsa na maphorisa mambirhi. Ku fikela sweswi vahehliwa vanharhu va khomiwile mayelana na milandzu leyi. Un'wana wa vona a ri ekhoto ya Boksburg namuntlha laha a nga ta endla xikombelo xa bail vhiki leri taka. Elvino Cranford u hehliwa hi ku dlaya, ku ringeta ku dlaya ni ku phanga. Mfumo wu hehla leswaku u tlhela a khumbeka eka ku balasela ku dlawa maphorisa mambirhi ya xiyenge xo lwa ni vugevenga na vakamanana vambirhi eReiger Park eku rhuleni ekusunguleni ka n'hweti leyi. U kombe khoto ya magistrata ya Boksburg swivati leswi a vulaka leswaku swi vangiwe hi maphorisa loko va n'wi khoma. It is evident in the sense that we saw 2 bruises on his face.
And he does say that there is an intense pain, and he suspects that perhaps there is an internal bleeding. But that is yet to be confirmed by the doctors. Crawford u ehliwa xikan'we na khazi wakwe Regan Collis na muehliwa un'wana Jamal Meyer. Gweta rakwe u ehla leswaku lava nharhu va be hi maphorisa. Ekhoto mfumo wu vone swivati exikandzeni xa Crawford. Those allegations will be vented out as soon as the results from the district surgeons are in, and as well as they will be vindicated by IPED. Ti Hawks ababakanyeli etlhelo leswaku ku nga ha khomiwa van'wana. Hi nkarhi wa mhangu yo balasela ku yiwe swibalesa swa maphorisa laha swi nga kumeka ka ndzhaku. Hambi swiritano ku lavana na matlhari yo dlaya swi ya emahlweni. At this stage, we are looking at those avenues. The members on the ground, the team is busy looking for the murder weapons. Loko Crawford ni vahehliwa kulobye va voniwa nandzu va nga ha gweviwa vutomi hinkwabyo ekhotsweni. Hi vunharhu bya vona va languteriwe ku endla xikombelo xa bail vhiki leri taka. Let the 25th of August 2026 come, and you shall see us in court. And we'll fight tooth and nail. We'll fight tooth and nail. That one, rest assured. We will definitely fight. So that is without reservation. We will fight regardless of the outcomes. Crawford u ta tama a ha ri khotsweni ra Boksburg laha a nga languteriwa ku tlhelela ekhoto ni vahehliwa kulobye. Simiso phakathi lo ahehlwaka hi ku dlaya ntombi yakwe Jabulisile Shabalala a ri ekhoto ya magistrata ya Orlando namuntlha. Phakathi wo hehliwa hi ku tlhava Jabulisile hi mukwana a lova emasunguleni ya n'hweti leyi eka ndhawu laha a va tshama kona a Orlando. Ntsumbu wako wu kumeke endzhaku ka masiku ya tsevu wu phutseriwe hi minkumba. Phakathi u khomiwe eKlerksdorp exifundzeninkulu xa Northwest hi Ravunharhu endzhaku ku hangalaka swifaniso swakwe eka swiyenge swa mahungu. Hambileswi va ndyangu wa Tshabalala va nga na gome ra ku dlawa ka n'wana wa vona va ri va khensa ntirho wa maphorisa wa ku khoma muehleketeriwa hi xihatla. A lot of mixed emotions about this man appearing in court today, but I truly hope that justice will prevail and take its course and give this man what he deserves. Jabu did not deserve to die like that, especially since it's Women's Month. This man has made Jabu's kids to be motherless at a very young age. Makelani lo anga vona xivandla xa mhangu u ri na sweswi wa chuwile. We were alerted by her colleagues because they came to look for her. So that's when we were alerted that Jabu is missing. But actually what happened that they all went to the room to close the window. That's when we discovered the body. Vakhanselara va le Soweto na vona va vekera vona rito mayelana ni ku xanisiwa ka vana ni vaxisati endhawini liya. We are here just to come and support the deceased more than any other thing, and the family affected, the landlord, and we want to see justice taking its place, and that's it. Such things are happening for the second time here in Orlando during this month of Women's Month. It's also disturbing to find ourselves in such a situation. Magistrata Kosi Leroux u ri loko u voniwa nandzu va goya ku fika eka malembe 30. Phakati u ta ma ha ri xitokisini u ya tlhela ekhoto vhiki leri taka hi Ravuntlhanu. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 1 cent, pondo i 21 rand 81 cents, euro i 18 rand 70 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 13 cents. Minkabelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,590 hi ounce, platinum i $1,885 hi ounce, nxavo wa oil mbisi i $93.87 hi mphongolo.
mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala kambe mi nga fambeli kule tsietsi baloyi u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomu. Riperile na Khensa ku sila nkarhi ngoveni a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ku langute mpfula na moya ka tindhawu to hambanahambana ta tiko kambe loko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku ta va ku ri ni mapapa kasi ya ta ve ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona ku ta va ku ri ni mapapa kasi loko ta xifundzeninkulu xa Limpopo na xifundzeninkulu xa Gauteng ku ta va ku ri ku hunga moya eka madyambu ya namuntlha kambe languta eka siku ra mundzuku kona nakona ku ha langutile siku ra kahle loko ku ta va ri ku hunga moya nga ta va u ri kona kambe ku ta va ku ri ku hisa loko hi languta xifundzeninkulu xa Free State ku katsa xifundzeninkulu xa le North West kasi loko languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape ku ta va ku ri ni moya laha ku nga ta va ku nghenela mpfula chances ta kona ta va ri kwalomu ka 30% kasi Eastern Cape nakona ku ta va ku ri ni mapapa kasi loko ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku ta va ka ri ku hunga moya lowu nga ta va u tsutsuma hi 25% kasi a leswaku va xilemukisiso maxelo va yilemisa leswaku eka siku ra mundzuku ku ta va ku ri ni rintshwa loko hi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State kasi na xiphemu xa le Eastern Cape kasi ku ta va ku ri ni moya wa matimba lowu nga ta va karhi hunga so hi languta elwandle ra le Eastern Cape ku ya kwele eKwaZulu-Natal ku ta va ku ri magahlanti lava nga ta va a ri kona eka siku ra mundzuku kasi a hi leswaku maxelo ya xifundzeninkulu ya tshamisekile hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng ku languteriwa maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku loko languta Pretoria ta va ri ka 13 ku ya ka 20 Joni yana ku ta va karhi hisa Bronxpitan ku ta va karhi hisa kasi Springs ta va ri ka 10 ku ya eka 27 languta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona nga languta maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku la to fana Thondo ku ta va karhi hisa Muzina ta va karhi hisa Lephalana ta va karhi hisa Thabazimbi yona yi ta va ri ka 10 ku ya eka 30 languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga kona nakona nga langutela maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku Skukuza ku ta va karhi ku hisa eMalahleni ku ta va karhi hisa Gundana ta va karhi hisa kasi languta Standard Tune ta va ri ka 6 ku ya eka 28 kasi ku languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona nga langutela maxelo mo hisa Lundi ku ta va karhi ku hisa eMnambiti ku ta va karhi hisa Kokstad yona ku ta va karhi ku hisa nga ta va ka 7 ku ya eka 27 languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape nakona u nga langutela maxelo ma kahle ta va ri kufumerile ku famba ka nkarhi languta ta fana ku ta komana ku ta va ku kufumerile kasi mthathe kona ku ta va ku hisa hi 10 ku ya eka 31 u languta xifundzeninkulu xa le Western Cape nakona u nga languta maxelo mo kufumela kahle ka siku ra mundzuku loko ta fana Beaufort ku ta va ku hisa Georgia na ta va ri ka 9 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa Northern Cape kona nakona nga langutela maxelo mo hisa ku ri mali ku ta va karhi ku hisa Springbok nakona ku ta va ku hisa kasi loko ta ndhawu to hambanahambana ku ta va ku hisa eka siku ra mundzuku kasi languta xifundzeninkulu xa Free State xona nakona nga languta maxelo mo kufumela ku ta Bothaville ku ta va kufumerile kasi loko ta Bloemfontein nakona ku ta va ka ku hisa languta ka 7 ku ya eka 29 languta xifundzeninkulu xa North West xona nakona nga languta maxelo mo hisa loko ta ndhawu ta Potchefstroom nakona ku ta va ku hisa Rustenburg nakona ku ta va karhi ku hisa ka siku ra mundzuku Mahikeng ku ta va karhi ku hisa Vryburg ku ta va karhi ku hisa loko ndhawu ta Boknona yi ta va ri ka ke hisa laha nga ta va ri ka 7 ku ya eka 31 loko ri maxelo mkhomelo na ka madyama namuntlha ra perile.